Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kasih pada kali Zakia maruge update geres leveto. Nihar orang kesahar mana ngadi kometi non hordo Zakia musage marabe tung uluhong anda kas itu orwan takeng orwan masih kuramunda adu Zakia gamara gagana kami haru hammas waruga kolliya kande kasmir kuti. Puluh menukoti ena gamaruge ingata tahugi kurmataka virtual autopsy ingata autopsy ingatuma then meves ingata me postmortem rota me medical autopsy hadima onnane me protocol le aharmanna me gabol korevene ingata me pennane me protocol berum ingata masekateke kuramundatan protocol berum me kore gavasingato me postmortem hediwa kya jaate ke postmortem hediwa kya ka denge hegos me badati olwalun deke me oti ingato me kamu olwala fa huluhun ingato me kulliya ka zakiya ga mara gole goto me bunani timanna menna kan kaboda nukarve me kamuga ingato ehem me hege kamen ole kawaka denge hem biyamu komme seggoto kam me maruga goy nimmanga vejje namai saharamennan ige kamaki media ga kore matiga Puluhunge ingato me death and homicide command head chief inspector of police Muhammad Samiho Mulefa Vani Zakiya ge maruga sababe kama pathologist kandeli ena ge karuga deare mate gori pun zaham take kama me gotu me wife ga 9 inch me 10 inch 4 inch ade 10 inch pun pin zahama ade kana ga Nuwain hangin ci pun da zahama adi karu ga kurimati ga singa to me pun zahamen hori kama namares me ena hine bi jamaat teringa babude khadura mati ga hori hutte to veche ko zahamen adi me mati ga sutte wakipada de zahamen pima mikam ga to me fuluhun dakka wahakya hashikadu de dekuro ena me ena ge me den kharu ke hine wo kanta koriya ge jamaat den dakka wa ka sama murid da padu bima me got me de pratu da bahada ka me bahata ngaduwa pa ahonne kabul ko ni fuluhon bikamuga ebeoge qanuni wajibes adalu ko makara hilanga da mimaru ge hagigeta olwala gaatilu hima koromunda kama me ge teren me koromunda maseke me kulliya ka me virtual autopsy no to autopsy Zakiya gamarge me pas hai kamas bahun emihun nimma kama be mawlumat nus tabba hedle nelu me hama kandele ka mikan olwaden koramun ganda masekat take den ade mihar kulle kan adu famiyoni Zakiya ka ayla maswara ko fodhun enage me devana autopsy me hedumatta kaina kolegen gabur kolegen exhume koran ule bahaka me igato egodekas kogge mane kamek kaman ahorne gabode koran ei Zakiya ge maruge ingeto sababu nuwata cause of death yoti forensic pathologist wala daga bunefa then mega me khandalan je kamaki Zakiya ge maruge goy nuwata man of death ei muhimu ko ingeto me puluhu korenche kame name sekamuga Zakiya ge hasigondo bellabi forensic nuwata pathologist forensic expert nuwata pathologist ena ge rawiya me defaratu garawiya segga banche na be saharbanna meda hame besne rajya ga adi beru ge sebes me forensic pathologist ge nuwata expert ge me opinion ge me ganga mikama be gotum media di fawatale den isnalama karuga mihuri zaham ta kamedu Visnadaru karuga defaratu ga bahure ingato me de kero me jaglaven ei komme farategga de jaglaven external internal jaglaven hatar jaglaven ade karuga defaratu ga de common carotidati ade me getu ngata nar takaka ade lymphatic vessels take me sarahadu ga bahuri ingato den me ege ekkamaki karuga defaratu ga wa ingato maskandu Sternocleidomastoid muscular muscles ke matiga kan external jaglaven me onnani ei hangadu ge gaganaka 2 cm anuwata 0.7 inches dahuga adi carotid artery me wani 1.5 ingeto 1.5 carotid artery me wani 1.5 inches me eterega hangadu eterega vima fun zahamme ingeto me defaratu gala eruga suurechakon
amala di enwat amilya names adi enogode kanames alasi kama banyamu mi major vessels kami sikondiya khara blood supply kodde major vessels ka jaham takebe duri jahava ingato bahad duralle pressure ko daane vissagen daane adi eyaki ga ena live shoka ki ga ena ingato mi sikondiya oxygen ulibi ena me henati gagada ka pas sikunta fana sikunta de medena henati dale ei jagla wenaka gellu me libijjamu den migotan henati ingato mi kuda minute kolegettereka madu minute kolegettereka ena marvedane vima mi angem minya kihinetto ena ekane mekani karuga temperatuga me karuga me temperatuga full jaham take ingato karuga temperatuga full jaham take ena abilla ala nuwata waliala ane me ege panganeka ane pratuga defar waliala mi kantante ke kurebe nikine domi forensic expect kom badase kama banyamu zakiya amilla kangena ga karuga defaratuga tuwa timfaratuga tuwa hatar baratuga ingato zaham take gelunte ke waliya ko devene dege mare nuwene ehembe mi zaham take forensic expect badagen enage manner of death to marga ko nimmene mikan nukuram fuluho miulani mikan nukuram wegen igeto epaharu me washwal autopsy ke anepaharu enage devana postmortem hadaniya kiyaga mi huriha bahagata ke dakkama medani vima ahara menan ige ekkamaki mi sarukara ki mulingas dogwada sarukara kan dais muizuga PSC sarukaruga hudu ena dani miverikama igeto huwa kurin suren komme duha koro buhutan dogwadamu ena ki egoda tabe sinsala ko ingato mi itubar kuran hewabaru veriyennu veriyege me muhammad faki rayituna ina debadu konna itubar ewani gellipa dogwada hada ena itubar wani aharmane gellipa denhuri ihusanu eteke kankamegga mina rayituna ngolwala dogwada mudani adi igato mi ihusanu rayituna mikan ngolwala mattaka zakiya ga maruge me paswar mahot bahun me non horduwa gosa me police commissioner Sujawa, deputy commissioner of police, home minister Husana, Raitun Karika, Ro Bhutan, Dogwadamu Midani, Mina Budamu Midani, Timandamadan, India, Lumen the Bidge, Raitun Karbuni, India, Lumen the Bidjo. Ei, Zahamtakaki, Ei, Dirihuta Libu, Zahamtaketo, Nuata, Marumako, Libu Samtaketo, Benamataka, Tesla, Nakija, Katujo, Gato. Me, Mivaruga, Tesla, Kurani, Maneki. Karugor injuries ki ei antemortem injuries or the postmortem injuries so bada mina ge autopsy nen hada faka medical legal autopsy hada faka ne den kihe to kulya ka me first class ka hunge to mege meka just kurani den ane ka medakkani inge to me virtual autopsy no to autopsy ehdi wa kindia ena ga malumat ek bengos ke ko malumat ek to gende moti ko malumat ek to gende moti me autopsy hadigen unto medical legal autopsy hadigen unto e expert opinion be sodeni vima me pada ingeto me autopsy ki a forensic pathologist ko kora kame take care that here the ekan kori forensic pathologist ko ingeto e report tayar kurani ingeto vima mikamuga me ulani warabbal olwan tak olwan kama ahoran nang hama warabbodak yagi eme olwana nunto me protama mikamuga eme ho pere mani postmortem hedemuga postmortem ki waki protocol ke dahu hadai heiche rajya ke kamuga baru domanate commission deepani poduhunna vima me death and homicide department ge dive polunga death and homicide department ge hedukama hori chief inspector of police Muhammad Sami mikamuga me media sa di dev rayitun ngadi zakiya ayla toni orwala kam ahor kam bunang me warab rokkate masale me adi me maruga gan hodumataka igato me evidence tan ekkoramu daruga anuwata postmortem bahakya adi virtual postmortem maka adi develop postmortem maka me uri anchen hadamunda wahadakka dekodekase crime scene ko zakiya marukama maruma benum walikama buna wali ege fingerprint enge to me nada wahake nudakka seruru wahake sudakka ege later fingerprint ki kobato bala last ko mugana lafa oma mugana lafa wali bala mikada hadsa tab inga to me crime scene
ලකුණු මුග්ගල්ලා පොන්න දැන් ටෙලිෆෝන් වලින් දෙහෙට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක මෙමෙවන මෙවලනේ මෙමරන් හැම්මස් වෑරුගා ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකతో කාටවත් නොකරෙවගේ මේම මේ හුරියාවෙස් එකతో මේ දනේ මේ මස්තර විදන්නේ වල රීච් එකతో මේ ඔළුවලමක ෆුලුම බේනුමනි මේ maruge pahduwa tibe gaatelun e komme sababukawe semihunge masla kemak kura tuwad dawlatu mi benumani ekanta ehanuniya miha matin kinuta miha bad olwala men olwalani tuwad zakiyaga maruge gaatelun atun warab bodete addaku milionu memihun rishwatunaga efasa matin tidiya baali fawatiwe den mige ituru goten heden ekkamman ahuden kabul korni wima miyadu ahwen adis kowalani nonu hodu karaitunda zakiyaga maruge masalaga gya nuwanneche gya badegenen insafen nolibene adu nofila nuhuti jajluko duniyage evves zamanege insafen nolibe aniyaveringe verikantake ga wakin hasakon aniyaveri veri akara doga hiren hada berin egamteke ga bolati magamteke zimmadar magamteke tibi gawbegga insafen nolibene zayitun adu fila ekam matekanu kore bema tikura hiv matekata sama hivara tabasen wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh